Ngaho rero nibikurire ishyano maze ubundi barimbuke. Bihaye kwita abakomando abahanga mu mirwanire, none ngo nubundi bagurukiye kurasa Iran. Ainya ibyo bakoze ntibazi neza ko ari kwihamagarira ikishi. Iran yarangije gupanga uburyo bwo kubarasa bya nyabyo, ubwo butangiye guhaguruka ku bwinshi ko Iran iri gupanga kurasa New York ndetse na Washington DC. Nyamara ibisa n'ibingi bari babiteguje mbere ko niba leta zimwe za Amerika igabye ikindi gitero gishya kuri Iran ngo bazarasa ahantu batigeze batekereza na rimwe. Muri make Iran izasubiza mu buryo bukomeye cyane, ikarasa ahantu batigeze batekereza ko Iran yageza mu kurasa, bakabona neza igisubizo cyanya cyo gikomeye cyane giturutse kuri RGC. Barabateguje abwira ko bagomba guhagarika ubusazi bwabo, ubusazi bw'abanyamerika, ubusazi bw'abanya-Israel bwo kwiha kwataka Iran. Babwira neza ko ibyo ngibyo bitazazana igisubizo cya gisirikari kuri Amerika cyangwa se ngo Amerika igere ku byo ishaka kugeraho, ahubwo ko bazabagiye kwikorera ibizago bikomeye. None uyu mupango upanzwe na Iran, imirwano mishya ngo niba ko bagomba kurasa Washington na New York, hura byumvute ndaje tubiganireho kamwe ku kandi. Sibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande Iran igaragaje misile 6 zarasa kure cyane, igikangiye kuri leta zimwe za Amerika mu buryo budasanzwe. Ibyo Amerika itatekerezaga ko Iran yari ifite ibyo bikoresho irabibwiwe. Nibyo Iran yari hugiye cyane n'ubundi mu bikorwa byo gukora izindi misile na drone, icyo yakita massive production, ukora misile nyinshi zidasanzwe z'imizirindi ikirere zigaye bitero, akabamo na za drone z'uburyo butandukanye, ndetse banakoze drone z'uburyo bubiri. Imwe bayisegaza ni drone ihambaye cyane irenze Shahed, izo mwabonye zikuze nk'iniza leta zunze ubumwe za Amerika ndetse na Isirayeli. Zikaba yuko hari igikorwa kiremereye cyane cyabaho, cyangwa se bikaba cyaba igikorwa kibi cyane leta zimwe za Amerika zaba zarigeze guhura nacyo mu mirwanire yabo yose n'igihugu cya Iran. Niba Iran izanye misile inshyashya zaraswa mu bice bitandukanye, ndakubwira amazina yazo n'ibiro zipima naho zageza zirasa ibisasu biremereye. Izi misile za Iran olingate ubyange cyangwa se uzemere nakasa mutwe kuri leta zimwe za Amerika. Nibyo ku rundi ruhande ariko usibye kuvuga ngo nakasa mutwe kuri leta zimwe za Amerika, Israel yo yahuye n'izago, barayisekura barayihondahonda, ibisasu bidasanzwe byaguye ku bubiko bw'amasasu ya Israel. Ubu noneho nagari bizaba nivyabaye, aho abafatanye bikorwa ba leta Iran bongeye kwerekana icyo bashoboye, bakana bihanukiriye leta ya Israel. Kandi Iran yari yabateguje iti mwe mwifuza amahoro, mwifuza ko ibibazo birangira muri kano karere, muhagarika intambara kuri Liban. Batinywa banga kuzemera, bibwira ko bazakomeza guhabya Hezbollah, maze kugeza Hezbollah bapfukamiye, batazi neza ko Iran ifite imiyoboro inyuza mu bikoresho gashyira Hezbollah ikirwana no ku rwego rwo hejuru ku buryo ihabya bikomeye cyane Israel. Kugeza ubu ngubu Isirayeli iri hafi ya cyane, cyangwa se bavuga ngo imerewe nabi ku buryo bukomeye, imerewe nabi sana. Ibi ngibi turaza kubigarukaho. Ibitero nk'ibo bundi niba yabiteguye itegewe maze kabinyuza muri Hezbollah nibidasanzwe. Yitwa Xi Jinping na Vladimir Putin bagira inama leta zimwe za Amerika mu muryango w'abibumbye, babwira ko gukomeza kureba ikinyori leta Iran nta kintu yaza kubamarira. Bati mwirinde gusubiramwe amakosa mwakoze, kuko kuri inshuroho muzapfa nta kabuza. Uyu ni umwe mu bayobozi bakomeye cyane b'Uburusiya bavuze amagambo atangaje nze ngo dusubiremo, kimwe n'amagambo yavuzwe n'umushinwa mu nteko. Batanze umuburo na kuka kuri leta ya Amerika na Israel ngo nibakora ikosa bazabage bifashe. Ngewe Dumungu wa Kamanzi w'Uruwande ngo ikaze ngo tujyane ku musozo nk'ibisanzwe. Ikaze kuri mwese. Reka duhera ngaha twihanganisha na Israel ya Benjamin Netanyahu yarigeze akarakajya batangiye kujinjura no kwigisha igara ngo bamenye neza yuko Iran ataragafuka imvugo rimwe, ubushotoranyi bwabo n'ubugome bwabo babuhagarike. Iran ntabwo ari Gaza. Mutwe ntagondwa za Hezbollah wongeye kugaba ibitero zawo kuri Israel n'ingabo za Israel, n'umutwe ufashwa na Iran kandi ukomeje gukorana na Iran. Bityo aka karere kageze mu rwego rw'intambara yagutse kandi iteje akaga none mu buryo bwa nyabyo.
Hezbollah yagaragaje ko no mercy nta muwe mu ijoro no muri kino gitondo cya none tariki 17 z'ukwezi kwa gatanu itsinda ryitwaje intwaro rikorera muri Liban ryagabye ibitero bishya bya roketi indege rya pilote ziturika ndetse barasiba isasu ku birindiro byihuriye bya gisirikare bya leta ya Isirayeli byibasira IDF zikorera mu majyepfo ya Liban no mu duce turi hafi y'umupaka wa Liban na Israel. Igisirikari cya Israeli cyavuze ko ibisasu byinshi byakubiswe hafi y'ingabo zacyo ariko ngo nta gikomere cyatewe ku ngabo zabo. Muri make ngo ibyo bisasu bya Hezbollah byaje birakubita bisekura ahantu ingabo za Isirayeli ziri ariko nta kintu na kimwe cyangiritse. Muri make nta musirikare wakomeretse nta wapfuye niko Israeli yatangaje. Indege itajya pilote yateje igitero cy'indege cyangwa yagabye igitero nyine gituka mu kirere mu gace ka Misgav Ame yo majyaruguru ya Isirayeli bituma abaturage bongera kwiruka bashaka aho bakihisha. Ariko Hezbollah ivuga ko ibitero byari bikomeye cyane kurushaho. Mu itangazo yashyizwe agaragara itsinda ryavuze ko abarwanyi baryo bibasira ibirindo bya Yara majyaruguru ya Israel bakoresheje icyo bitaga umuvuduko w'indege zajya pilote. Hezbollah yavuze kandi ko yagabye igitero ku cyicaro gikuru cy'ingabo za Isirayeli mu gace ka Ali Bayadi ni mu majyepfo ya Liban ikoresheje indege ebyiri zitagira abapilote za FPV. Iri tsinda ndavuga Hezbollah ryakomeje gutangaza ko abarwanyi baryo baturikirije ibisasu byashyizwe ku gikoresho cya kane cya gisirikare cya Isirayeli cyashakaga gutera biturutse muri ako gace ka Rafah berekeza i Hadatha mu majyepfo ya Liban. Nuvuga ngo ni urumodoka runini rurasa cyangwa se cya launcher cyiteguye kurasa ibisasu mu cyerekezo cya agace ko muri Liban kazwi nka Hadatha gihagaje muri Rafah, maze noneho ingabo za Hezbollah zasuka ibintu bituritsa iki kimodoka cya gisirikare cya Isirayeli. Nuko Hezbollah ibivuga umutwe w'ingabo ushyigikiwe na Iran wakoze nibura ibikorwa bya gisirikare 19 kuva mu masaha mu gitondo, kandi aya masaha yabaye irimbuka rikomeye cyane kuri Israel. Ibirindo bya gisirikare, imodoka n'ibikoresho ku mpaka wa Liban no mu majyepfo ya Liban byose bya Isirayeli byashwanyujwe. Mu itangazo rirambuye ryasohotse kwa gatandatu itsinda ryavuze ko ibitero bya Hezbollah ari ibikorwa bikomeye kandi bikurikirana byo guhabya Isirayeli birimo indege zajya pilote ziturika FPV drones nk'izizwi nka kamikaze, ibisasu biremereye, ibisasu byo ku muhanda cyangwa se bizwi nka rocket ariko birasirwa ku modoka. Hezbollah kandi yavuze ko abarwanyi bayo bakoresheje indege zitagira pilote zirimo ibisasu n'ivyuma binini bifite intwaro kugira ngo bakore ibitero byica cyane ku mitungo y'ibikoresho bya gisirikare ya Isirayeli. Hagati aho iyi ntambara yakomeje kwica byibura ingabo za Isirayeli zitari nkeya, nubwo isengo birimwe na rimwe ihubika y'amakuru idakura umutima abaturage bo muri iki gihugu baba bafite ubwoba ko bashobora guhura n'izago biremereye cyangwa se guhura n'ibibazo byinshi bitutse kuri Hezbollah, kandi baribwiraga ko bagomba gukubitira hareba inzega Hezbollah. Nko kuwa gatanu umusirikare mukuru wa Isirayeli yishwe mu gitero cy'ibisasu bya Hezbollah mu majyepfo ya Liban. Uwo musirikare wishwe yamenyekanye nk'umukapiteni Maozi Israeli Lekonati niyo mazina ye. Afite imyaka 24, akaba ari umwofisiye, akaba ari umuyobozi wa platoon muri batayo ya 12 ya Golan Battalion ikomoka muri Itamar. Yabaye kandi umusirikare wa 7 wa Isirayeli wishwe mu majyepfo ya Liban kuva aho imirwano itangiriye watangajwe n'igihugu cya Isirayeli ubwacyo. Akaba no 20 kuva intambara ikomeje kwiyongera mu gihe cy'intambara yagutse na Iran nawe yitangiriye abatangajwe nyine n'uruhande rwa Isirayeli ubwabo. Nubwo Hezbollah itangaza bitandukanye n'ibyo ngibyo, imirwano iheruka yadutse ubwo igisirikare cya Isirayeli cyakomeje kugaba ibitero by'indege mu majyepfo ya Liban, kandi nubwo amasezerano yo guhagarika imirwano hagati ya Beirut na Tel Aviv yongerewe iminsi 45, ingabo za Isirayeli zatanze undi muburo wo guhunga ku baturage bo mu midugudu 9 yo mu turere twa Sidoni na Nabatier. Bategeka abaturage b'abasivili kwimuka vuba na bwangu nibura bakajya muri metero 1000 uvuye aho bari. Banaburira ko ingabo za Isirayeli zitegura gukora mu buryo bw'ingufu barwanya ibirindo bya Hezbollah muri ako gace. Nyamara bamwe bati none ingo z'abasivile batuye muri kara karere nizo bita ibirindo bya Hezbollah nibyo Isirayeli igiye kurwanya, kari ibikorwa bya genocide Isirayeli ikomeje gukora ni ugomba kwamaganwa ku rwego rudasanzwe. Kuko bigaragara neza cyane ko Isirayeli nayo yifuza gukomeza gukora bino bikorwa ariko idashaka kwemera ko ari genocide. Nkuko abategetsi ba Liban babivuga, nibura abantu 2951 abantu 2951 bamaze kwicwa na Isirayeli, n'abarenga 8800
barakomereka ku bikorwa bya gisirikare bya Israel byongera imbaraga muri Libani mu ntangiriro z'uyu mwaka. Urumva ko ari ibitero biremereye cyane byo gukorwa na Israel kuri Libani, kandi bikaba biri kuzamo imbaraga zica zirimbura mu buryo budasanzwe. Ibi bikaba ari ibintu bitagomba kwihanganirwa ku buryo ngo bukomeye, aho Hezbollah ivuga yuko byange bikunde nayo igomba gukomeza kurwana, igomba gukomeza kurwana, irwanira igihugu cyabo, irwanira ubusugire bwawo, kandi ngo itsinde iki gihugu cya Israel cyabateye, kubera yuko Israel nibikoze kino gikorwa kibi cyo gutera Libani, ni gute abanyalibani baceceka? Reka nkubaza akabazo, wowe uri umusirikare, oya uri umuyobozi w'igihugu cyawe, wakemera ko umuntu agutera gutyo gusa kandi ufite ibikoresho nayo byamuhabya? Washaka kuvuga uti yego bitewe n'amasezerano dufitanye. Nyamara se reka none duhindura ikibazo, ufite ingabo zirengera igihugu, kuko Hezbollah si ingabo z'igihugu cya Libani, oya ni umutwe wiyemeje kurengera igihugu cyabo, ukaba noneho ufite ubushobozi bwo guhangana n'aba basirikare bari kwica bene wanyu, wabagira impuhwe ngo nuko mufitanye amasezerano y'iminsi 45 yo guhagarika imirwano, wowe bari kukwica cyangwa nawe warasa, Yesu useka uti ngomba ngawe umva nawe ra ukirirwa urabaza nabakocora n'abarimbagura. Nibyo Hezbollah irimo gukora rero. Tuze noneho kuri ibi ngibi, Iran iteguje icyo twakita agatumbaraye Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amerika ikenyera ikomeze kuko bagiye kuyikocora, izicuza impamvu igiye kwataka Iran. Washington, New York, New Jersey, Texas n'ibindi bicesho gutangira kuraswa na leta ya Iran mu buryo butunguranye cyane. Uti ye niyo makuru ari kuvugwa, nimba Amerika yongeye gushotora igihugu cya Iran, bishoboka cyane ko byange bikunde Iran igiye gukora igikorwa kitigeze gitekerezwaho na rimwe, igikorwa kibi kiremereye. Icyo gishobora kuba kigihari ni mu burasirazuba bwo hagati, Middle East, hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Israel ndetse na Iran, harimo kongera ubwoba bw'intambara ishobora kuvumbuka, ikongera gutangira bagaba ibitero bikomeye cyane kuri Iran, mu gihe turi kubona ibikorwa byo kugera ku mahoro. Iran ubu yasohoye ikintu gishobora kuba aricyo kibazo gikomeye kandi giteye ubwoba kurusha ibindi byose kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel. Muko amakuru atangazwa n'itangazamakuru ryo muri Iran abivuga ati Iran yatangiye gutegura ibisasu bya misile bikoreshwa ku rwego rudasanzwe ibizwi nka Intercontinental Ballistic Missile ICBM, mu rwego rwo guhangana n'igitero icyo ari cyo cyose kizaba gitewe Iran. ICBM, nivuga ICBM ntabwo wayifata ngo ube uri Kigali ngo irashishe Kinshasa, oya harani hirya hano bakoresha izizwi nka short range missile, misile zirasa mu ntera ngufiya cyangwa se long range, nubwo nazo zishobora kurenga Kinshasa ko na birometero 3000 birimo. Nawe tekereza noneho ibirometero 10,000 na Iran yifuza gukoresha irasa. Telehani, Washington, raporo zivuga ko igisirikare cya Iran kirimo gutegura ibisasu bigera kuri 500 byo kurasa kuri, bivugwa ko bishobora kuraswa mu ntera ndende cyane, bikaba byajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, harimo Washington DC na New York City, imijyi ya New York. Ibyo ngibyo bivuzwe bamwe bakabyumva barikanga, ariko iramutse ari ukuri yabigaragaza kwiyongera gukomeye no kwa gisirikari. Amerika twabonye itajyanga ikorwaho imeze nk'umwami nyine uyoboye abandi, utaraswa yagiye gutangira guhangana n'ibisazo hejuru y'ikirere cyabo, noneho apana kwigo bya gisirikari bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kigobe, ndavuga i Washington ni New York, kandi byateza ubwoba bukomeye muri Washington, Tel Aviv ndetse no muri Burasirazuba bwo hagati hose, aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifite inyungu. Nubwo intambara yamaze iminsi 40 yatangijwe mu ntangiriro z'uyu mwaka na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel, Iran iracyafite intwaro nyinshi za misile ishobora kwangiza ibintu byinshi bikomeye mu karere kose. Bivuga ko Iran ifite ingabo nyinshi n'ibisasu byinshi kandi bitandukanye cyane mu Burasirazuba bwo hagati. Repubulika y'Islamu ya Iran ifite ibisasu ibihumbi bya ballistic na cruise bitari byakoreshwa, bimwe bikaba bishobora kugera kuri Israel no mu bice bimwe by'Uburayi bw'Iburasirazuba. Misile kandi zifatwa nk'inkingi ikomeye cyane mu nyigisho za gisirikare za Iran, zikaba nimwe mu ngamba zikomeye zo gukumira intambara kuri Tehran. Dukurikiza icyegeranyo cyo mwaka wa 2022 cyakozwe n'umuyobozi bukuru bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bavuga ko Iran ifite ibisasu birenga 3,000 bya misile ballistic. Mu myaka myinshi ishize Tehran yubatse icyo yise imijyi ya za misile
bango ni ibirindo binini bya gisirikari byo munsi y'ubutaka byashushanyijwe mu misozi miremire mu gihugu hose. Ntago biri ahantu hamwe ngo uzagenda biritore mama na mama wapi, biri mu gihugu cyose, kandi buri gisirikari cyose kiri muri ako gace cyangwa se buri mutwe wa gisirikari ufite amategeko yawo agomba gukoresha izo misile. Ntago itegeko rituruka ibukuru nk'iwanyu uko bimeze, oya boni po bakarasa. Bivuga ko zimwe muri izi nyubako zitwikiriwe bikomeye cyane munsi y'ubutaka bwa metero magana, kandi bikekwa ko zirimo utumashini twa misile nyinshi cyane. Harimo misile za Shahab 3, misile Sejile, Karamashale, intwaro zifite kugera ku ntera igera kilometero byibura 2000. Abasesenguzi ba gisirikare bavuga ko gahunda ya misile ya Iran yubatswe ku myaka ibarirwa muri za mirongo ku nkunga y'ikoranabuhanga riturutse mu Bushinwa na Korea ya ruguru, byombi bihanganye na Leta Zunze za Amerika mu rwego rwa politiki. Kugeza ubu nta kimenyetso cyemeza kigaragaza ko Iran ifite intwaro za kirimbuzi zakoreshwa cyangwa se ko yenda bafite imisile za ICBM nyinshi zarasa ku butaka bwa Leta Zunze za Amerika. Gusa ariko amakuru ahari nuko Iran yavuze ko hari ibyo itari yahishura kandi n'ibishura Amerika ngizakangarana. Bivugwa na Tehran kubijyanye no gutegura amagana ya ICBMs bimaze gutera ubwoba rero, ndetse n'ibihuha hirya no hino mu burengerazuba bw'isi. Raporo zimwe na zimwe zivuga ko intego za Iran zo kurasa ibisasu bya kirimbuzi cyangwa se bya ICBM birasa mu ntera ndende bishobora kuba bifitanye isano n'ikoranabuhanga rya Korea ya ruguru. Dukurikije aya makuru, imbunda nini cyangwa se misile nini ipima toni 80 ifitanye isano na misile ya Hwasong 15 ya Korea ya ruguru ishobora kuba yari muri Iran iturutse Pyongyang. Muri iyi minsi y'agahenge ngo habaye dilu za danje, dilu zikomeye cyane hagati ya Pyongyang, Tel Aviv, Pekin, Moscow, buryo buhambaye, ku buryo bukomeye cyane kuri iki gihugu cya leta ya Iran bagitera inkunga bagiye ibikoresho bya gisirikare byo kwirwanaho ndetse no guhangana na Leta Zunze za Amerika. Bivuga ko Hwasong 15 ifite uburebure bwo kurasa mu kilometero hafi 8,000. Ishobora kujya rero mu bice bimwe na bimwe by'umugabane wa Leta Zunze za Amerika. Uko diplomasi igenda isenyuka n'iterabwoba rya gisirikare rushaho kwiyongera ku mpande zose, ubwo bukaba kwiyongera cyane cyane ku cyiciro gikomeye cyane cy'amakimbirane cyangwa se cyo kuba ihangana ryabaho. Kandi akibazwa ngo ikiraza gukurikira kiraba kimeze gute. Amerika na Israel nubwo bavuga ko nabo bakoze inama karabutaka yo guhangana na Iran, ariko afite ubwo icyo Iran yishingikirijeho, icyo Iran ishobora gukora nicyo kintu gishobora gutuma Leta Zunze za Amerika ndetse na leta ya Israel bagenza gake cyane ubyo yifuza gukorera igihugu cya Iran. Ahangaha ubwo birumvikana, ahangaha birumvikana ko Iran ifite uburyo bukomeye cyane bwo gukora ibikorwa biremereye ndetse no gutera ndetse n'ikangana rikomeye muri Leta Zunze za Amerika. Ubwo rero tujye kuvuga kuri izi misile Iran itunze. Nese nagenda nazikubwiye ni misile zishobora gukangaranya cyane Leta Zunze za Amerika, nako bakangaranya misile zo mu bwoko butandatu budasanzwe. Ese Iran yiteguye kongera kurwana intambara na Leta Zunze za Amerika? Igisubizo ni yego. Ese intwaro za misile za Iran zishobora guhagarika imashini z'intambara za Donald Trump na Benjamin Netanyahu? Nimba batingeje gutangiza intambara kuri iki gihugu cya Iran bitewe n'umuhora Hormuz n'ibindi. Mu itangazamakuru ryo muri Iran ribitangaza Press TV, Tehran yakusanije imwe mu ntwaro zayo z'ingenzi cyane za misile zo kurwanya amato zitandukanye kandi zigezweho ku isi, bityo ihindura uburinganiye bw'intambara mu kigo cya Perse. Yongera kuzana umwuka wo guhangana kagegero udasanzwe kuva kuri misile Naisal rimwe yo mu bwoko bwa tactical missile ishobora gukubita byibura mu bice bitandukanye, ni ishobora kujya mu metero 100 ndetse zirenga. Hanyuma kandi nanone harimo ishobora kurasa mu metero kuva ku 100 kuzamura. Na misile hypersonic mu bwoko bwa Precision Gulf Ballistic, Iran yubatse uburyo bwo gukumira indege cyangwa se amato mu mazi, uburyo bagomba kubita ya mato yose Leta Zunze za Amerika bashyira imirongo itukura. Zimwe muri izo misile rero za Iran zaraswa cyane cyane mo na Sal ifite kugera ku ntera ntoya, bakarasa ariko ku bwato bwose buri imbere yabo, ku
ushobora kujya kilometero byibura 35 kuzamura akajya kilometero 100 gapimiro ibiro hagati ya 340. Imari indi misile mu bwoko bwa Nur yakozwe muri Iran imbere ishobora gutwarira umutwe upima byibura 135 ikagera ku burebure bwa kilometero 120. Ni misile nanone yindi yitwa Kota, ni verisiyo kandi nshya ifite kujya ku ntera iri hagati ya kilometero 200 na kilometero 300 mu mazi. No misile mu bwoko bwa Kota ipima ibiro byinshi 180. Nyuma akagira misile ya Gadel 180 nanone ishobora kujya ku kilometero 1000 kandi ikarwanya guhaguruka kw'amato yaguruka pa. Akurikiyeho misile za Zafale ifite intera kilometero zijya kuri 150 n'umuvuduko wa subsonic. Systeme yayo ihuza uburyo bwo kuyobora neza misile bakoresheje GPS hamwe n'uburyo bwo kugenda mu kirere twavuga ngo gitoya munsi low altitude, mbango ku butumburuke butoya, bikagorana cyane cyane gupfa kuyifata ukoresheje uburinzi bw'ikirere. Kandi nanone ukamenya ko iterambere rya misile Casel rishingiye ku ikoranabuhanga rya TL10 y'Abashinwa, ishobora kandi gukora ahantu hacuritse cyane. Nkuko Press TV bitangaza, intwaro za misile za Iran zikoreshwa zirimo nanone izwi nka Abu Mahdi, ishobora kuraswa ku butaka, mu kirere ndetse no mu nyanja. Imwe muri misile zo mu mazi zigezweho cyane muri Iran ya Abu Mahdi ipima toni zirenga 1.5 kandi ifite umutwe w'intambara ungana n'ibiro 400. Ikaba ari igikoresho cya danger. Ni misile yindi yizwi nka Kaliji cyangwa se Kalije Fars ifite intera yo kujya kilometero 300, igenda ku muvuduko ukabije cyane urusha uwijwe inshuro 3 kugeza ku nshuro 4. Uretse bikandi Iran inakoresha uburyo buhambaye cyane bwa misile za Hormuz 1, Hormuz 2, Zulfikar, Basile n'izindi. Zanjwe mu gihe Iran yizaba itangije gukoresha ibi misile shaka kuzahungabanya Leta Zunze za Amerika igahungeterwa muri kara karere. Bivuga ko Iran ari igihugu cyoroshye cyo kurasaho, bagasanga ari cyo gihugu ahubwo gitinyitse cyane kurusha ibyo bigeze bahangana nazo mu mateka yabo. Iran ikabakoza isoni muri asazo bwa gato gataha bimyije umuso. Babwira se bona abanyembaragada Iran iraje bahabure. Urusiya ndetse n'Ubushinwa bati Putin natwe kisi turaburira Donald Trump kwinda gukora ikosa rikomeye ryo kwibwira ko yakongera guhangana na Iran, akibwira ko araza kubona insinzi ntayo. Inziteje akaga cyane kwisi ni ya Hormuz inyuzwamo ingufu hafi 1/5 kwisi, mu gihe impungenge z'uko ashobora kongera kwiyongera intambara. Izo mpungenge zikomeje hagati ya Iran na Leta Zunze za Amerika ndetse na Israel. Urusiya n'Ubushinwa barimo kwinjira muri kino kibazo. Mikhail Yuranov uhagarariye Uburusiya mu muryango mpuzamahanga Vienne n'umuryango w'abibumbye yasigikiye Ubushinwa mu guhagarika burundu kugira ngo hongere gufungurwa umura Hormuz nk'itegeko kuri Iran. Mu gihe yavugaga ku magambo ya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubushinwa Wang Yi asaba ko habaho guhagarika burundu Washington na Tel Aviv kuri Tehran, Yuranov yavuze kuri X ati Urusiya busangiye uburyo nk'ubwo n'igihugu cya China. Mbere y'aho Ubushinwa bwari bwararwanije icyemezo cyo gushyigikira na Leta Zunze za Amerika cyo kwibasira ibikorwa bya Iran mu byavuzwe mu muryango w'abibumbye mu bari kuganira ku bijyanye n'umuhora Hormuz. Bakavuga yuko bifuzaga cyane ko Iran ihagarikwa ku isi yose, muri make isi yose igahagurukira icyarimwe kujya gufungura umuhora Hormuz. Ubushinwa n'Uburusiya biravyamagana, birangira veto nyine yabo itumye urwa Amerika yifuzaga kitagezweho. Ubushinwa bukaba bukomeje gutumwa ahubwo abahangana muri politiki, aho umuryango w'abibumbye Abashinwa bagaragara nk'urutambi rukomeye cyane kuri Iran. Ubwa cyambere cyo kwanga ko Amerika iza kwibasira Iran nuko Ubushinwa buvuga yuko icyo bifuza kubona Hormuz ko kifungutse ariko n'amakimbirane kuri Iran arangiye. Hanyuma igihe intwaro za kirimbuzi bisa nkaho Amerika ibiri kubyiganiriza yonyine, abandi bafata inkorwa bayo cyangwa se abandi bakora nka bafite ijambo rikomeye mu muryango w'abibumbye ntacyo babitayeho. Nk'ubu Reuters yatangaje amagambo yavuzwe n'umuambasaderi wa Leta y'Ubushinwa ati icyo dukeneye ni ugushishikariza impande zombi kwitabira ibiganiro bikomeye kandi byuzuyemo icyizere bishobora gukemura ikibazo. Rero gufata umwanzuro muri iki gihe ntabwo tubona ko byagira akamaro iyo biza kuba ku ruhande rw'Ubushinwa nk'umuyobozi w'inama y'umutekano w'umuryango w'abibumbye igizwe n'ibihugu 15. Umwanzuro ntiwari gushyirwa mu majwi. Bivuze yuko ngo n'iki gitekerezo cya Amerika cyo kuza mu muryango w'abibumbye kugira ngo bahane Iran bajye gufungura Hormuz ku gahato
Iran yo Ubushinwa bwo ntabwo bakuzana ikindi gitekerezo. Ku rundi ruhande ariko rero araze umwe mu bayobozi bakomeye cyane b'igihugu cya leta ya Iran we yagize ati twe twararetse uburenganzira bwacu bwo kwigarurira uruzitiro rwa Hormuz cyangwa se umuhora wa Hormuz, kandi mbere twe twemereye ko ibikoresho bya gisirikare byari bigamije kudukoreshwaho binya muri uyu muhora wa Hormuz, ntituzongera kubyemera ukundi. Yavugaga yuko ngo hari igihe bari barakoze ikosa basa nkaho bahagaritse ibikorwa byo kugenzura Hormuz ku buryo ibikoresho bya gisirikare byo kuza kubarasa byari kunyura muri Hormuz, hanyuma ivyo bikaba byaba icyago gikomeye cyane ku buryo budasanzwe. Rero Iran ngo ntabwo izongera kwemera ko umuhora wa Hormuz baza gukinamo imbata cyangwa se babaye kukinamo saye, bagomba kuwurinda byange bikunde hasi hejuru. Buryo leta z'ubumwe za Amerika igikorwa yakongera gutekereza gukora kitaza kubahira byaza kuba ikibazo gikomeye, byange bikunde aho hose agomba kurindwa n'igihugu cya Iran. Hormuz ntabwo izongera gupfa gufungurwa gutya gusa. Amerika igomba kwemera neza ko Iran gifite uburyo bwose bwo kugenza kara gace. Ku bijyanye na Iran, leta z'ubumwe za Amerika ntazo zifuzaga ko Iran ititanga za mbaraga zabo za uranium, ariko leta ya Iran ibiteye ishoti ivuga ko nta uranium yabo yabaha. Gutegwa Truth Social rero niho Trump ateguje intambara kabutindi, ati byari bituje mbere y'umuraba uje, ati it was the calm before the storm. Iyo ni ishusho mubona kuri ruhande yashyizwe ku rubuga rwa Truth Social na Perezida Donald Trump ku giti cye ateguza Iran agatumbaraye cyangwa se intambara iremereye igiye kubabaho. Pentagon ngo yateguye umushinga ukomeye cyane wo gutegura ikindi gitero gikomeye cyane kuri iki gihugu cya Iran, kandi muri kino gikorwa ni igikorwa kigomba kwiyongeraho cyangwa se ni icyiciro cya kabiri cya Epic Fury bagomba gutangiza kuri iki gihugu cya Iran, nyuma yuko ibiganiro byari bitegerejwe gutanga umusaruro bitigeze bibaho. Nkuko amakuru atangazwa cyangwa se raporo yatangajwe y'ubusesenguzi bwakoze ku byo leta z'ubumwe za Amerika zimaze iminsi zihugiyemo, nuko ubutegetsi bwa Trump ubu ngubu burimo gushaka uburyo bukomeye cyane bwo gukora ibikorwa bya gisirikari. Bamaze iminsi bazana ibikoresho bya gisirikari n'abasirikari benshi buryo bagomba guhangana na Iran maze bakayituritsa ku rwego rudasanzwe. Ingingo imwe gusa ishoboka cyane yashyizwe hanze na Force nuko ngo hari ibitero bikomeye cyane bishobora kwibasira Iran, cyane cyane ibikorwa byo bya gisirikari ndetse no kwibasira inganda zikora ibikoresho bya gisirikari muri Iran. Icya kabiri rero ngo ni ibiganiro bigomba kuba aho intumwa za Amerika zigomba kohereza abandi benshi bo gusaba Iran kwemeza yuko nta mbaraga za kirimbuzi bageraho. Itakora ngo leta z'ubumwe za Amerika muri icyo gihe kohereza nanone izindi ngabo zo kurinda ibikorwa remezo byabo muri Asia bwo hagati, cyane cyane bihishe. Ikindi kandi bakari mupanga uburyo bazarimbura ibigo bihishe bya leta Iran munsi y'ubutaka. Ikindi gikomeye giri gutpagwa bukomeye cyane leta z'ubumwe za Amerika nuko kizaba kirimo imbaraga za leta z'ubumwe za Amerika zo gufata ikirwa cya Karg. Bango ni igitero gikomeye cyane cyo gutera ku butaka kujya kwigarura ikirwa cya Karg cya leta ya Iran. Iki kirwa gifata nka kimwe mu bice by'ingenzi cyane muri Iran bifite petroli nyinshi, nako gifatwa nk'umutima wa petroli muri Iran. Kwigarurirwa rero n'igihugu cya leta z'ubumwe za Amerika bivuze kwigarurira ingufu zose za leta ya Iran no gukamisha Iran, kandi n'ubukungu bwinshi bwa leta Iran baba bafunze. Nubwo ariko ubupima k'ibyo bitero bya gisirikare panga kubikora gutyo habisaba imbaraga zikomeye cyane, kuko kuva aho imirwano ihagarikiye haba yo gutinyana cyane kongera gusubira mu ntambara mu buryo bwuzuye. Gusa Trump ngo ntago afite icyizere gikomeye cyane cyo kuba Iran yakemera gutuza itahawe isomo rikomeye cyane bya gisirikare. Mu biganiro byahuje Iran ndetse n'ubutegetsi bwa leta z'ubumwe za Amerika hakomeje kubaho uguhakana kwa buri ruhande ruhakana ibyo urundi ruhande rutanga nk'ubusabe kugira ngo amahoro akunda aboneke mu karere. Ari Iran hagana ubusabe bwa leta z'ubumwe za Amerika, hari na Amerika igana ubusabe bwa Iran. Trump yavuze inshuro nyinshi yuko abona ko gahunda zisabwa cyangwa se ubusabe busabwa na Iran ari ubusabe bupfuye cyane budakwiriye kwemerwa. Muzo rero Iran isaba ari kimwe yuko ngo bagomba guhabwa ikizi cyo kuba batazaraswaho mu yindi nshuro iri imbere, hakamo uburyo bwo guhabwa indisi, hakamo uburyo guhagarika ibitero kuri Libani, hakamo ndetse n'uburyo bwo kwigiza inyuma ingabo za leta z'ubumwe za Amerika no kuvanaho blockade mu mazi. Gusa Amerika nigasaba yuko Iran igomba kwizeza yuko itazatunga intwaro za kirimbuzi, gatanga uranium yabo kandi bagafungura umuhora wa Hormuz. Umuyobozi ushinzwe ibikorwa by'intambara muri Amerika cyangwa se umuyobozi w'ingabo za leta z'ubumwe za Amerika ni Peter Hegseth yanavuze cyane ko
mbere nyine mu ntangiriro z'ikino cyumweru ko Iran iri mu kaga gakomeye n'ibitemera ubusabe bwa Leta zimwe za Amerika. Ngaha ni ubisobanuro Peter Exeth yatanze avuga yuko Leta ya Iran izi ubwenge yakemera icyo Leta zimwe za Amerika isaba kugira ngo Amerika itazakora igikorwa kiremereye cyazababaza Iran by'igihe kirekire, kuko ngo Amerika iri gupanga uburyo bukomeye cyane bwo kwihesha icyubahiro mu karere, kandi ibyo ngibyo byazahemukira igihugu cya Iran. Muri make babwira Iran bati niba mushaka amahoro, niba mushaka gutuza, niba mushaka ko intambara ihagarara, mwemere ibyo tubasaba, mwemere ibyo tuvuga, icyo gihe nta bitero bizababagabwaho. Iran nayo iti oya, ibyo byakunda, dufite abo turi bo, dufite icyo twihagazeho, dufite amahame tugenderaho, ntawe uzadupfukamisha. Ibyo ngibyo mube mubizi ko bitazigira bikunda. Ibihugu by'i Burayi byo bimaze kubona neza ko umurahoro muzi ukomeze gufunga, batangiye gutera mu ntambwe Uyapani ndetse na Pakistan bateye kuri iyi nzira ya Hormuz. Uyu muhora Hormuz ukomeje gutera ibihugu byinshi gukonda cyangwa se gukena, bitewe nuko buri munsi petroli yahacaga itagitambuka neza. Ubu rero mu gihe ibibazo bikomeje kuba bibi cyane, ibihugu by'i Burayi byahagurukiye kwegera Iran nk'ingaruka zikomeye cyane zo gutuma amata adatambuka. Waparitse amato menshi cyangwa se ubwato bwinshi hafi y'ikigobe cya Persi, cyangwa se mu kigo cya Persi hafi y'umuhora Hormuz. Ubu rero bikutuma byinjira mu buryo bwa politike kugira ngo barebe uburyo babona umuhora ufunguwe maze ubwato bugatambuka. Ndavuga abanyaburayi. Nk'uko amakuru avyemeza, ibihugu by'i Burayi kuri ubu ngubu barimo gusaba Iran kujyana amasezerano nabo kugira ngo barebe yuko hari kizima cyavamo ngo bazabone ingufu ziruka muri karere. Ababikoze bwa mbere ni Abayapani ndetse na Pakistan. Nk'uko ikinyamakuru cyo muri Iran bwacyo kibitangaza IRI ngo nyuma y'Ubushinwa, Ubuyapani ndetse na Pakistan bahawe nyine rugari ubwato bw'ibihugu bitatu, Ubushinwa, Ubuyapani na Pakistan. Ubwato bwo bugomba gutambuka nta butangiriye igihe cyose. Nyuma yuko babonye politike yabo yagenze neza, rero amata bakaba batambuka muri Hormuz. Ibihugu byinshi byo mu Burayi nabyo biriyumva yuko bishaka gukorana na Iran, maze bagahabwa uruhushya rwo gutambutsa amato yabo y'ubucuruzi akanyura muri uyu muhora Hormuz afite green pass cyangwa se uruhushya rwo gutambuka. Ibaye mu gihe n'ubundi babonye ko imbaraga za gisirikare za Leta zimwe za Amerika nta kintu zo gutanga. Ibihugu byo mu Burayi bifuza ko Iran yashyiriweho ibihano, ibyo bihano byavanwaho maze bakareba uburyo bakorana na Iran kugira ngo babone ibino bicuruzwa zabo. Ni ibiganiro bikomeje gukorwa bucece, aho RGC ihabwa ubutumwa babwira ngo mwaduhaye uruhushya amato yacu agatambuka. Ibihugu by'i Burayi ari mu Faransa, Espagne n'ibindi byateye iya mbere cyane tuvuga yuko gufunga k'umuhora wa Hormuz nta kintu birimo kubungukira cyangwa se kurwego rwa Leta zimwe za Amerika nta nyungu babifitemo. Bati twebwe reka tutabe Iran izatwemeye duhe green pass amato yacu atambuke, hanyuma ibindi bizaba ubundi nimba Leta zimwe za Amerika na Iran bafite ibyo bapfa bazabyikemurira ubwabo, ariko twebwe twabonye ubwato bugomba gutambuka neza bukatuzanira ibicuruzwa. Burya ngo utazi ubwenge yashimubwe. None nimba ibihugu by'i Burayi bikubona ko Leta zimwe za Amerika zikubahombya, byo byakomeje gutumbika amatama byibwira yuko bizagenda gute, ko bigaragara neza cyane ko umunsi ko ucya ukira aho kugira ngo ibintu byorohe bagwe kurushaho gukomera. Ngo byateye ikirenge mu cy'Ubushinwa n'Ubuyapani ndetse n'icya Pakistan, maze ubwato bugatambuka neza nawe butangiriye muri Hormuz. Igitangaje, Leta zimwe za Amerika nubwo zifite muri mu kigo cya Oman cyiswe blockade ya nkumirizi yabo, ntibagomba gutangira ubwato bw'Ubushinwa, ntibatangira ubwato bwa Ubuyapani, ntibanatangira ubwato bwa Pakistan. Buratambuka bukagenda kandi bwanyuze muri Hormuz batagenzura. Nicyo baba badashaka gusa nuko ubwato bwa Iran bwo bwakinjira ku bwato ku byambo bya Iran. Ibyo ariko ubwabyo nta kintu na kimwe kinini bivuze, mu gihe Iran nayo ibafungiranira. Barahomza Iran ariko nabo bahomba. Aha rero abanyaburayi baricaye barareba baravuga ati none ubwo inyungu dufitemo ni iyihe? Leta zimwe za Amerika nimba zivuga ko ishaka kubabaza Iran, twebwe tukabibabariramo tuzungukira hehe? Batega duterete Iran itumve ibyo dusaba, hanyuma twemere icyo badusaba, ubwato bwacu butambuke. Gusa ku munsi wa tariki 16 Iran yatangaje yuko icyo basaba cyumvikana, buri bwato bwose bushaka gutambuka bugomba kwishyura. Hari ikiguzi bagomba gutanga kugira ngo habwe uruhushya rwo gutambuka muri Hormuz. Ikiguzi kiramutse gitanzwe nta kabuza bagomba gutambuka nta kabuza ntaho batangiriye. Gusa icyo kiguzi Leta zimwe za Amerika zaracyanze, zivuga yuko byaba ari uburyo bwo gutanga ruswa kuri Iran ndetse no kwishyura ngo umuhora
wa Hormuz kandi ari amazi mpuzamahanga. Ibyo Iran yahakanye ikavuga ko aya mazi ya Hormuz atari amazi mpuzamahanga, ni umuhora uri hagati y'igihugu cya Iran ndetse na Oman. Ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuga ngo ntabwo ibizi neza. Mu magambo ya Basalachi anashimangira cyane cyane ibya Hormuz, gusa anatanga umuburo mu gihugu cya UAE gikomeze kwikuriraho umuriro waka mu gihe gikomeje gufatanya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse kikaba cyifuza ibitero bikomeye cyane kuri Iran. Abbas ati muri iyi nama ya BRICS hari bamwe rwose baza kutubangamira nk'abanyamuryango ba BRICS. Buri gihugu cyose gifite umubano ukomeye cyane wenda na Israel, kandi ibyo rwose ni ibintu byumvikana. Ntabwo dufite imbogamizi ku bihugu nk'ibyo ngibyo, ntabwo biri muri gahunda y'ibyo tugomba kwibasira cyane cyane na muri iyi ntambara turimo. Gusa icyo twakoze twebwe muri biriya bihugu byose bifata nk'Israel na Amerika ni ukurasa ku bigo bya gisirikare bya Amerika gusa, kandi n'intwaro za Amerika zihashizwe nibyo twibasiriye, kuko ibyo ngibyo byarasaga ku butaka bwacu. Rero impamvu nyamukuru ibihugu rimwe na rimwe byafashaga Israel ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri biriya bitero bagabaga kuri Iran, icyo ngibyo ni ibintu twavugaga ko bitemewe. Gufasha abo bantu bashaka kudutera, bashaka kudutera umutekano muke, twebwe ntabwo tubyemera. Ayo ni amahame yacu, nta muntu twigeze dushaka kubangamira. Twe dufite umutekano muke hamwe kara karere twashoboye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rero uko ibintu bimeze uyu munsi ntabwo bimeze nk'uko byashize, nk'ibihe byashize. Gusa igihe urugamba ruzarurangiriye, ndabizeza yuko ibintu byose bizasubira mu buryo, kandi nanone turabizeza ko tuzasubizaho uburyo bukomeye cyane bwo kwemerera amato yose kunyura muri Hormuz. Ahubwo twe dufatanyije na Oman. Nk'uko mwese mubizi, Iran na Oman ni ibihugu biteganye ku mpande ebyiri y'uyu muhora wa Hormuz. Uyu muhora uri ku mazi ya Iran ndetse na Oman, amazi mpuzamahanga ari hariya. Ibintu byose bigomba kugenzurwa na Iran na Oman gusa, kandi ibintu byo turimo gukoraho turimo kubyitaho cyane kugira ngo twizeze ko uburyo bwo gusubizana mu buryo zabaho ubuyobozi bwiza n'ubugenzuzi bwiza ku muhora Hormuz mu gihe kizaza, mu gihe ibibazo by'intambara bizaba birangiye, maze abantu bose bagatambuka muri Hormuz. Hari ibibazo ariko dusanzwe twumva bivuga yuko mwebwe muri Hormuz mwashyizeho uburyo bukumiriza ukomeye cyane, hari n'amato mujya murasa. Ibi ntabwo biri gutuma ngo abantu batambuka neza. Oya, ibyo ntabwo twe twabiteye, ibyo ntabwo imbogamizi zaduturutseho. None se ingamba zanyu nyamukuru zari izo kubangamira abantu? Kuko turebye nkiza cyane ibyo bavuga yuko mwebwe muri gukora ibikorwa by'agiterabwoba muri ariya mazi, mugatuma abantu batabona icyo bagomba kubona. Mwebwe ngo mwazanye mato, mwazanye examine mushyira mu mazi. Oya, mubaze perezida w'iyi nama usubiza icyo kibazo. Ninde waduteye? Ngiye ntabwo ndi mu mwanya wo kusubiza icyo kibazo, ariko ikiriho cyo nkuko bese arabizi, ibi bihugu byafunzwe n'ibihugu byabujijwe guhorana na Israel. Ntabyo tuzi, ariko ibihugu bishaka kudutera byo ntabwo byemewe. Ibihugu byafashije Israel na Amerika kudugaba ibitero gutera kuri Iran. Ibihugu byatanze ubufasha, bagafasha gw'ingabo kuri Israel na Amerika kugira ngo bakoresheje wenda ubutaka bwabo, ingamba zabo n'ibindi. Abo ni abafatanyabikorwa rwose beruye kuri kino gitero, kandi bagomba kubiryozwa.